four people, and two of them are young generation and two of them are quite older, and we want to. This story is based on comparison of the lifestyle of the younger ones, young generation and the old generation, and these four people are based not far from this city, so they are not outsiders, but they live in a solitude life, like not typical Slovak life. You can sit down. Thank you very much. Okay. So we all. I'm interested also. Yes, Finland. Only. Gaddis. I think, yeah. This is Milan, Czech Republic. Jan. Hello. Daniela. Dana. Hi. And So, Igor. that's all our team, yeah. Rozmýšľate na tému, môžete spracovať na jednu aj druhú tému. Takže nie je to pre bežných sociálnych ľudí. Thank you. I'm just doing like this.
ak toto bol horor, tak prídem domov a miesto tekvíc v záhradke sú filmári po záhradke rozostávaní a s tými mikrofónmi a s tými kamerami a reflektory tu na nás svietia, veď, ale tak uznajte, veď my sme tiež len ľudia. Najlepšie to všetko je toto. Ale tak ja neviem, bolo to strašne zaujímavé, no hlavne keď som videla ocina vonku, že tým vážnym výrazom v tvári, že no a bol taký strašný vietor a sfúkol nám latrinu, tak mali by sme to napraviť, no a ja som sa vtedy skoro ušťala, fakt to bolo také vtipné, lebo ja ho nepoznám s takým vážnym výrazom, keď hovorí o takýchto veciach, proste na tú kameru, no, tak zrútila sa nám latrina, tak čo teraz, no? Jos minne vie polkuni tie, oli päivä tai sekä yö, sut muistan aina, oma armaselai. Muistatko vie, muistitko tie, jossa illoin kahden me silloin istuttiin, oma armaselai. Hehkuva katsees nousteista vauhtia sain, suuremman kuvan tunnen mä viel huudillain. Jos minne lie polkuni vie, oli päivä tai synkkä yö, sut muistan aina, oma armaselai.